Jedna od najrasprostranjenijih bolesti savremenog doba je dijabetes, hronična bolest iz grupe poremećaja rada metabolizma. Do šećerne bolesti dolazi kada pankreas prestane da luči dovoljno insulina ili ne može da koristi postojeći, što dovodi do stanja povišenog nivoa glukoze u krvi, čije dugotrajno prisustvo može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Ohrabrujuća je vest da se uz pravilnu edukaciju i lečenje sa dijabetesom može živeti. Sve veći broj ustanova širom Srbije u svoje programe uvodi edukativne aktivnosti u cilju prevencije, nastanka i razvoja komplikacija izazvanih dijabetesom, a u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Junaković ovakav program sprovodi se od 2019. godine. O važnosti ustanovljavanja ovog programa podrške govori direktorka ove ustanove, doktorka Dragana Mrđenov. Zašto je to važno? Prvo, dijabetes predstavlja globalni problem. Drugo, je to ozbiljna bolest i kao treće, dijabetes je skupa bolest. Od dijabetesa u svetu boluje 537 miliona ljudi, a očekuje se da će 2045. od dijabetesa bolovati 784 miliona. Dijabetes inače poprima zbog toga i razmere globalne epidemije. Dijabetes je danas mnogo češće zastupljen u zemljama sa nižim i srednjim prihodima i mnogo češće je zastupljen u gradskoj nego u seoskoj sredini. Da je bolest koja je ozbiljna jeste dokaz da ljudi koji boluju od dijabetesa imaju 2 puta veći rizik od smrti, od oboljevanja od krvnog pritiska, 2 do 4 puta čak oboljevaju od bolesti srca i od moždanog udara. Takođe, glavni uzrok slepila kod ljudi radno sposobnih jeste dijabetes, drugo je bolesti bubrega, a treće jeste netraumatska amputacija donjih ekstremiteta. To je zato što dijabetes napada i makro i mikrocirkulaciju. Razlog dijabetesa jeste današnji način života, to je pre svega nepravilna ishrana i fizička neaktivnost. Imajući u vidu da se, ako se izuzme nasledni faktor, veoma često šećerna bolest javlja usled užurbanog načina života, edukacija o prevenciji dolaska do dijabetesa je izuzetno važna. Još važnije, edukacija obolelih predstavlja način da oni pospeše kvalitet svog života i nauče kako da svoje zdravlje ipak održavaju na zadovoljavajućem nivou. Banjski program koji se tiče dijabetesa služi kako bi se ljudima objasnilo da se uz pravilno vođenje dijabetes može držati pod kontrolom. Jako važna je edukacija o dijabetesu, znači da ljudi shvate šta je dijabetes, da je to zaista ozbiljna bolest, da se posvetimo mnogo zdravijem načinu života, pre svega fizičkoj aktivnosti i pravilno ishrani, a da ne kažem prevenciji, znači sistematski pregled i sve drugo, ako ne možemo da predupredimo, da rano otkrijemo dijabetes. Danas naravno postoji savremena terapija, život sa dijabetesom je moguć. Naš program podrazumeva 10-dnevni program u kome se radi dijagnostika, terapija, pregled endokrinologa, pregled kardiologa, sprovodi se fizička aktivnost i pravilna ishrana. Takođe, za vreme svog boravka njima je priređeno i 5 predavanja edukativnih gde se oni upoznaju sa svojom bolešću, komplikacijama, načinom pravilne ishrane i fizičke aktivnosti i to je jedan interaktivni razgovor sa lekarima i našim terapeutima. Naravno, u banji imaju pridružen i fizikalni program, što smatramo da je jako blagotvorno za pacijente obolele od šećerne bolesti. Pored navedenih usluga, u sklopu programa je odskoro dostupan i pregled oftalmologa, pa tako oni koji boluju od dijabetesa mogu na jednom mestu da provere sve stavke važne za održanje njihovog organizma u normali. Ovakvi programi predstavljaju odličan način upoznavanja sa važnošću očuvanja zdravlja, a Apatinska sredina je, budući da ima banju Junaković, odavno istaknuta kao sredina gde se zdravlje kotira kao jedna od najvažnijih vrednosti.